INP Mizo channel ngai thathin tu zong Songate in za in chibai levek ule September ni sari ni lai ni ania tuntum chu khothlang lam abikin tu drone nge thaberang ti lam kan ngai thlama sapotanga ti chuan kan parat le aram then om Bangladesh in kara in sum don ton na boruak kal zel kan ngai thachun zom don nia drone thaber Turkey siam BT2 Drone India tanero BT2 Drone hi an phalvelo Indona huang khrang sanga hian Turkey siam drone te hi arin tlak viau mai nia soyani a tuntum Ukraine war a pheichuan belchiana dol zia kan khet chiang takhop mai tunlai Indona modern warfare a hi chuan sipai tam tak nei ain drone nei that hi apoimo to zo kani Turkish company Baykar Technology CEO Haluk Bayraktar chuan Nikkei Asia in interview na an drone siam le tunlai khovel Indona chungchang asoya tunlai Indona hi chuan drone mang velo te tan hian chak ngai na om talawani ber ati China le Taiwan in epna drone in pedonem ti zona changin Baykar Technology CEO Bayraktar chuan Taiwan nen indoor na anla nei lo thua soi Haluk Bayraktar chuan China hian drone tam taka siam vea Beijing en drone man te hi uluk takin kalo en ve thina ni Indona zong zunga drone kan mang na satul tul dona a mang lo te hi chu a chak lo zok turan ni mai atibok Bayraktar BT2 Drone wangin Ukraine chuan Russia laka tana kho theya Kyiv khawpui po BT2 Drone wanga himani kan ti thei ome Ukrainian force te chuan BT2 Drone mangin Russian tank te an boma Russia point Iranian drone Mohajer 6 le Shahed series te a leive nge BT2 drones te kha Ukraine Navy ten Russian naval beinan an manga chak takin a thlok theya precision strike ati thei bokani BT2 drone ang hi ala omlo tin kan drone te hian target location asiam zung theya mitam takin khomol ayen tui chunga thil om hi drone ina mu thei zok an ti thin po hi BT2 a hi chuan ani hran lo khomola po hian target a thel ve ngai mai lo Bayraktar chuan ati bok Baykar Technology CEO chuan BT2 drone hian China drone export a khum veka khovel puma alar ta hleni atibok Baykar CEO chuan soizelin China drones winglung le rainbow ch model te chu Saudi Arabia UAE Pakistan Turkmenistan le Ethiopia tenan mang to a mase BT2 drone an mel hria ta tangin China drone te hi an lei chhun zom du talovani ati Bayraktaran China drone chungchanga thil hriat soyen rambung pakhatin China drone a lei chu kazir chiang ve a rampona China drone an thal te hian Chinese airspace an lut thei ngai lo China ramri an thlen vele khol hi a boi zela hetianga hidden restriction khua kherna in thup hi a omani chuan thil thalo tak zetaniang pom theiani lo ati kumsang ni le somparia ta tangkhan Qatar nen agreement nayin BT2 hi export antana tin rambungli Pakistan le Azerbaijan tiamin advanced agency drone an thal chuak tabok tuna hian Baykar chuan rambung som tenen BT2 export agreement an nei meka tin agency drone po ramngaruk velin an bei sei mek bok Baykar technology chuan an drone te hi India sarkar leitiran tumlo thu an soimau mai a chan chu Pakistan in Baykar siam drone a mang der to a Pakistan melma India nena han thal le chu company kalphungani lo thua soya Indona tel rambung le lama kanral thuam hi kan pedon lo ti in a soyani an company principal hi athaverio wani hi kan company hi chuan kan thian thatak tak te hena chaural thuam kan pedona chung te chu strategic relations lamte thian tha thopui le NATO member te anni Azerbaijan te Pakistan le Ukraine ang te hi kan ngai poimo
atibok Baykar CEO chuan Pakistan in China drone engemaw zata leito thu asoya Pakistan hi China drone alunga oyem ti hi chu ka het hui lova maro chu China drone a hian lung oi chu ni se kan drone te hi lei khera tu lo to pang chu wangin China drone an lunga oi lo ati thei ati tak ministan po hian China drone a lei ve thova ma se TB2 a lei ve le ta thova ni Ethiopia hian Iranian drone a leia chumi nuwa TB2 chau leian rem ti ve le bok Bangladesh tan US dollar billion kuwa point panga zet India in lo na peta September ni Rukhan Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina chu nili cham turin India rama alozina India sarkar nen Memorandum of Understanding MOU pasari layan ziak ta der mai Prime Minister Narendra Modi le Sheikh Hasina chuan water sharing railways space science le judiciary thila rampan hi te thodun na tur thuthlung anziaka project chi hrang kalpuinan India chuan concessional loan dollar billion kuwa point panga zet apeta bokani Indian Ministry of External Affairs thupuang tu Arindam Bakchi chuan ram ni Prime Minister te hova palai te inbiak na soyen connectivity lamte energy lam water resources trade and investment border management and security development partnership le regional and multilateral chungchang thatakinan soi hova chaktaka malak dunan remti ti ani Modi le Sheikh Hasina chuan Maitri Super Thermal Power Project unit pakhatna an honga he project atan hian India chuan sumatua ka Bangladesh tan kolphetha megawatt sangkhat le zathum le somni zet apedona ne tin khulna mongla port broad gok rail project kilometer somruk le pali point pasari zeta sei chu sakmek ni in he konga lei kilometer nga point pakhat pathum zet rupsha rail bridge chu sakzo to ania Modi le Hasina te hian an honghal bokani Modi chuan Bangladesh chu India trade partner te zinga lian berani thuasoya rampani inkara mipui inkalpo na po athat chauzel thuasoi tuna inkalpo na kongpui le insum don ton na tur trade project rang te apui tlin huna rammi puite inlaichinna hi nasatakin ange zual pha donani atibok Bangladesh hi Indian export bungrathon chuale lak lu tamna ber ani veya Bangladesh rama Indian export lutna hi US dollar billion som paruk point pakhat ani Bangladesh Prime Minister hi acham rei don boka Prime Minister Modi President Draupadi Murmu Vice President Jagdeep Dhankar Congress leader Rahul Gandhi le official poimo dangte amutoa mi poimo dang amu belzel bok Bangladesh le India hian kumsang ni le sompariata tangkhan bilateral comprehensive economic partnership agreement SIPA tan turin anindor mek boka COVID-19 na wangin malak na achak thei chialova amaro chu COVID-19 pandemic wangkhan Bangladesh chuan India ne na trade agreement lian tham tak siamadu pha ta nge zo ka ne tundin muna hian Bangladesh hi Asia rama Indian export partner lian ber ani chome ka khovel puma India partner lian palina ani bok sangni le somni atanga somni le pakhat financial year chung khan Bangladesh rama Indian export lutna chu US dollar billion kuwa point paruk pakua ania tichuan sangni le somni le pakhat atanga sangni le somni le pahni financial year chung khan za somruk le paruk zetin athang chowa tuna chuan US dollar billion som paruk point pakhat panga athling ta hial mai bilateral comprehensive economic partnership agreement SIPA hian rampani inkara insum don ton na nasatak le chak taka kaltir atumane India hi Bangladesh tana trade partner lian berdotu ania anitan chuan China hi alasang fal le
kum sang ni le som ni le pakhat chunga Bangladesh rama China export hi US dollar billion som ni le pali point bial pakwa zetani India tan hian malak na turala tam ani hi sipa noya China alu lan thei pai sei photang India tanga Bangladesh na leitam berte chu la le la tanga siam puante kol phetha te ani kum sang ni le som panga khan Prime Minister Narendra Modi chuan Bangladesh atlo to a bilateral trade agreement South Asian Free Trade Area SAFTA chu kum ngadangatan an pot sei le a he agreement hi rampan hi inkara agreement tharemowa angai thei mayanga buaina dang a omlovani chuan po sei zel tura duana ni tin tuipui chunga bungrop phur thiar kual vel a ol samjok nan Protocol on Inland Waterways Trade and Transit PIWTT anti po kum sangkhat sakwa som sarile pahnia tang khan man alo ni to a hei po hi kum ngadana renew zel turani India le Bangladesh inkara agreement zong hi soisena nilovanga kem kanantar lang mai chawani tuntum Bangladesh Prime Minister Jinnah thil langsar takmai pakhat chu India rama Durga Puja man ma ngeyen Bangladesh chuan sangha chikhat hilsa anti chu metric ton sang ni le zali le somnga zet India rama athon lut donani Durga Puja hi October ni khatatanga ninga chung ania chuwangin September ni somthum ma in an deliver angai don ani India Today yen Salman Fazlur Rahman advisor to Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina interview ani na Salman Fazlur chuan dan lova Bangladesh mi India rama lut thin te chungcha nga soya illegal immigrants ho hi economic refugee an ni deuh maya Bangladesh economy athat huna an let vele mayang ati Salman Fazlur Rahman chuan sipa zo fel hun tur hi hun bituk a om khan lova ti tur alatama ama theyang bera zo fel kan duani athu phung chuan kan pom vek to a sipa hian rampan hi inkara insum don ton nakal mek hi nasatakin ati mason donani ati bok engpo ni se Sri Lanka angin Bangladesh hi mi koplor mang anilo tura ngai phot maila China bel ayin India ne inlaichinna tha siam hi antan po that jok ngerin ome khati zong khatun tumata na international news le politics lam hoya news update kanan siam thei chuni a kan thei to ken riat na ti zau thei politics le economics lam ral thuam chanchin te ne ti chua zel kan tuma INP Mizo channel hi lo ngai thazel turin ngai thatu zong te kan som non le chewa in za chunga kan lo me